Mu ntambaro yo guhagarika jenoside mu mujyi wa Kigali, ingabo za RPF Inkotanyi zakoze operasiyo nyinshi zitandukanye zirimo operation yabaye kimenya bose nka ya operation Entebbe yakozwe n'igisirikare cya Israel yo kubohora abanya-Israel bagenzi babo bari bashimuswe n'ibyihebe. Iyo operation nayo yari iyo kubohora abatutsi bari bihishe muri Saint Paul ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994. Hakaba haratabawe abagera ku 2,000 bikozwe n'itsinda ry'abakomando bari muri batayo ya Bravo yari ikambitse ku gisozi hafi na Iyerika. Ku rundi ruhande, ubwo General Major Paul Kagame yatangaga amabwiriza yo kugaba ibitero mu mujyi wa Kigali, yanahaye izindi batayo amabwiriza yo kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta mu bice bitandukanye by'igihugu. Uko niko batayo y'157 yari iyobowe na Colonel Fred Bingira yahagurutse Tabagwe igana Nyagatare, ihura na batayo ya 7 yari iyobowe na Colonel William Bagire. Bagaba ibitero ku ngabo za leta zari Gabiro, barazitsinda baranahigarurira, bakomeza berekeza i Murambi aho ingabo za leta zari zishinze ibirindiro. Nyuma y'iminsi myinshi, ku ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1994, ingabo za RPF zigaruriye icyo gice zinatabara abatutsi bari barokokeye kuri paruwasi ya Kiziguro. Ibitero by'ingabo za RPF muri batayo y'157 n'iya 7 byakomeje kuba byinshi bisunika ingabo za leta, aho ku ya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1994 RPF yigaruye umujyi wa Kayonza muri rompu ya Kayonza hariya hari ishusho y'inka. Izi batayo zaratandukanye, batayo 157 ikomeza umuhanda ujya Rusumo, naho batayo ya 7 ikomeza ijya umuhanda wa Kayonza Kigali. Colonel Bagire ku muvuduko mwinshi cyane nk'uw'ifarashi y'intambara nk'uko yari asabwe na General Major Kagame, yihuse cyane yigarurira ibice bitandukanye yerekeza Kigali, maze ku ya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1994 yigarurira umujyi wa Rwamagana. We n'ingabo ze bakomeje Kigali, banyura i Nyagasambu, bihuta bafata Kabuga berekeza ku kibuga cy'indege Kanombe, maze atangira kurasa ku kigo cya Kanombe, maze arakizengereza birangira atsinze ingabo za leta zari zihari. Afata icyo kigo adasize n'ikibuga cy'indege mu ijoro ryo ku ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1994. Dusubiye inyuma, Colonel Bingira nawe kuri wa muvuduko we n'abasore be yari ayoboye yashushubikanyije ingabo za leta maze zihungira muri Tanzania. Gusa zaje gutwara abaturage benshi zibatwaye bugwate, zibambukana umupaka Rusumo. Ku ya 30 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994, maze Fred Bingira yigarurira icyo gice. Ako kanya akimara kuhafata, mu mabwiriza y'umugaba w'ingabo General Major Paul Kagame, batayo 157 yahise ikata igana mu majyepfo ya Perefegitura ya Kibungo, icara ku Mberi, maze itabara abatutsi bakeya cyane bari baharokokeye. Inkotanyi zakomeje Sake, zikomeza zijya mu cyahoze ari Kigali ngari, zigarurira umujyi wa Nyamata ku ya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1994, maze zikomeza ibitero biremereye cyane ku ngabo za leta zari mu kigo cya Gaku, zirakigarurira zikomeza zijya mu majyepfo y'u Rwanda. Uko niko zaciye mu bice bya Kibugabuga na Ngeruka, zica Kamabuye na Nyakayaga, zambuka Ruhuha, Kamabare na Gahinga, zigera ku kiraro cya Rwabusoro. Ni mu gihe ingabo za leta zarimo zihunga zasenye ikiraro cya Rwabusoro zishaka ko inkotanyi zitinjira mu cyahoze ari Perefegitura ya Butare. Gusa izo ngabo nta makuru ahagije zari zifite ku ngabo za RPF Inkotanyi, kuko ubundi byarangiye inkotanyi zambutse icyo kiraro maze zinyanyagira mu icyo gice cy'Amayaga, zica muri za Murinja, Kinazi, izindi zitambika zijya Busoro, Muyira na Nyamiyaga, zigana Ntyazo na Kibirezi. Izo ngabo zihuse zafashe umujyi wa Ruhango
ku ya 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994 ndetse n'umujyi wa Nyanza ziwufata ku ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994, aho akaba ariho ingabo za batayo 157 ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame na Lieutenant Colonel Fred Bingira n'abasirikari yari ayoboye bafatanyije na batayo 101 yari iyobowe na Colonel Muhire na batayo 59 ya Colonel Ngoga batabaye abatutsi basaga 30,000 b'i Kabgayi. Aho hakaba hari ku ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ibyo byatumye umujyi wa Gitarama uberamo urugamba rukomeye cyane, ariko nawo wigarurirwa n'inkotanyi ku ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994, maze guverinoma y'abajenosideri yari yahahungiye ku ya 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ivuye i Kigali irongera irahunga igana ku Gisenyi. Ku rundi ruhande mu bice bya Nyanza bari bamaze kwigarura niho ingabo zo muri batayo 157 za Fred Bingira zaturutse zigaba ibitero ku mujyi wa Butare zibigarurira ku ya 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1994. Gufata umujyi wa Butare mu buryo buzwi neza byakozwe ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame, bikorwa ako kanya nk'uko yabyitangarije. Dusubiye inyuma mu kwezi kwa kane, Paul Kagame ubwo yari i Miyove amaze gutanga amabwiriza yo kugaba ibitero ku ngabo za FARC ngo ingabo yari ayoboye zihagarike jenoside, batayo ya Charlie yari iyobowe na Colonel Tadeo Gashumba yatangije ibitero ku ngabo za leta. Ibitero byaganaga mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, aho hakaba hari mu Birunga. Iyo batayo yari ishinzwe kuzibira ingabo za leta zashoboraga guturuka mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi zikagaba ibitero mu birindiro bikuru bya RPA byari ku Murindi na Miyove. Mu bice bya Byumba, batayo ya 21 yari iyobowe na Charles Musito yatangije ibitero ku ngabo za leta zari mu mujyi wa Byumba, maze nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwo ku ya 21 z'ukwezi kwa kane arawigarurira. Nawe byihuse yahise atangira urugendo rugana Kigali, atangiza ibitero ku ngabo za leta zari mu kigo cya gisirikare cya Kami, maze arazitsinda zihunga zerekera mu gice cy'uburengerazuba bw'umujyi. Gufatwa kwa Kami byahaye ingabo za RPA Inkotanyi ubushobozi bwo kugenzura igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali, kubera ko nk'ikibuga cy'indege cya Kanombe cyari cyamaze gufatwa. Bivuze ko mu kwezi kwa gatanu igice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda cyarimo kigenzurwa na RPA Inkotanyi. Ibyo bikaba byaratumye General Major Paul Kagame yegera umujyi wa Kigali, kuko nyuma yo gufatwa kwa Byumba yahise yimurira ibirindiro bye i Byumba, hanyuma ahava yerekeza i Musha. Aha hakaba ari hafi ya Kigali. Mu kwezi kwa gatanu aho akaba ariho yayoboreye urugamba rw'igice cya nyuma cyo kubohora igihugu. Aho General Major Paul Kagame yajyaga hose yabaga ari kumwe na batayo ya High Command yayoborwaga na General Retired James Kabarebe, akaba yari Colonel icyo gihe. Aho Musha niho Paul Kagame yahereye amabwiriza Colonel Bagire yo kuva Kanombe bakajya kuri Jali bakasimbura batayo ya Bravo ku ya 20 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Umusozi wa Jali warafashwe. Ibyo bikaba byarahaye RPA kugenzura umuhanda wa Kigali Ruhengeri. Ingabo za leta zikaba zari zisigaranye ibice bito by'umujyi wa Kigali, harimo mu mujyi rwagati, Nyamirambo, Nyakabanda ndetse na Kimisagara. Ingabo za leta zikaba zarimo zihatirwa gusohoka umujyi wa Kigali. Mu ijoro rya tariki ya 3 ishyiri ya 4 kwezi kwa karindwi umwaka w'1994, igisirikare cya leta FARC cyemeye ko cyatsinzwe, bahita bafata icyemezo cyo kuva muri Kigali zinyuze ku giti cy'inyoni bakomeza mu Nzove, bakomeza Ruri, bahinguka Gakenke berekeza Ruhengeri. Gusohoka kw'ingabo za leta muri Kigali ku ya 4 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1994
nyuma y'ibitero by'inkotanyi byari bivuze gutsindwa kwa leta mbi yari yaraboshye abanyarwanda, kubera ko icyicaro cy'ubutegetsi cyari cyaramaze kwigarurirwa na RPA. Cyari ikintu gikomeye cyane, kuva batangira urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, maze bigera ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, maze bigira tariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, itariki idasanzwe y'amateka yo kuzuka ndetse no kubohora igihugu. Biba ihame ko uzatura u Rwanda wese ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi ariyo itariki yo kongera kuvuka k'u Rwanda. Nyuma yo guhunga u Rwanda, igisirikare cya FARC aho cyaciye hose cyashakaga uko cyakwisuganya kikongera u Rwanda, ariko inkotanyi ntizigeze zibemerera, ahubwo zakomeje kubashushubikanya bararwanira mu mujyi wa Ruhengeri. Gusa nabo inkotanyi zarawigaruriye na 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, maze FARC n'abaturage batwaye bunyago berekeza mu mujyi wa Gisenyi. Minisitiri w'Intebe w'icyo gihe Jean Kambanda, mu bufasha bwa leta y'Ubufaransa, yahise yumvikana na Marshal Mobutu Sese Seko, umunyagitugu wayoboraga Kongo wategekaga Zaire, yemerera ubuhungiro abajenosideri. Leta n'igisirikare cyayo bahunga u Rwanda bajya Zaire ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Leta yakoze jenoside interahamwe na FARC bamaze gutsemba abatutsi mu Rwanda, bambutse imipaka bajya Goma. Gusa ntibagiye bonyine kuko batwaye abaturage bagera kuri miliyoni ya kimwe. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwariyubatse ruhinduka igihugu cy'icyitegererezo, mbese rwabaye nka ya paradizo ivugwa muri Bibiliya. Mu nyemerezo ahangaha uwo mwumvaga yari Claudius. Zasubire mu byegeranyo nk'ibi, reka nsoze ngirane Happy Liberation Day.